development ke CM Arjun Khan ini lada Rongpro open salon Rongpro kepada Kamlong APHLC meeting doji pujipu sita labang so APHLC meeting bang ke lada apa kalau ikut lelo share julong ini kita kuenta development kuno lada ke jek athar lada ke kali jek athar lahaya fil open space ena ke pigali jek athar ke amhang ame eta Rongpro ke bang lasi nang letu APHLC agro panchuni rilo dake jek athara meeting bang ke dak pado dera sikemelo athema kupilo nang kerap tong ke thekma mane Rongpro ro kisum ke poito dak nagara thekma APHLC president jek athara bang ke lake awamso hala jong so nang reng ko lingkreng de kilo chor so aja bina kasi ladak abang ke Rongpro open space block hi Rongpro area Rongpro local committee antar banga APHLC meeting ma donera sigemi tema mo doder prote mo elitong bo ningcho mi po nasi meeting cengce ko si examjen ben cethana pusin dilitong nang litong mo nang choni rilo Jok, tadam lo dak sidoni. Kali dak mah tu nang nelo thol là tana chuni cứ lẻ có một lộc cái dak tu đi dak rong tiêm tu này rồi phong mà phong rồi